pozdrav svima. Dobar dan, dobrodošli u jedno kratko izlaganje koje vjerujem da će vam pomoći u rješavanju vašeg prvog zadatka u sklopu digitalnog inovacijskog inkubatora. Tema i ovog izlaganja i vašeg prvog zadatka je problem kojeg želite riješiti vašom idejom. Znači da krenemo od samih početaka i da pokušamo razumjeti dubinu i širinu problema koje će vaša ideja riješiti. Nekako kada svi zapravo kreću u taj proces razvoja ideje, razvoja nekog projekta, kada pokreću nekakvu inicijativu, obično krenu promišljati o ideji. Krene diskusija i oni popularni brainstormingsi na engleskom, odnosno oluje mozgova, svi zajedno se nekako nađemo i krećemo promišljati o raznim idejama, o proizvodima, kako će to izgledat, koja je boja, kako je pakiranje, razne aspekte. Ono što bi zapravo trebalo raditi i što vas evo potičemo i kroz ove zadatke, da prvi korak bude da razmišljamo o problemu kojeg želite riješiti nekoj drugoj strani, nekim kupcima, nekim korisnicima, vašim bližnjima, vašoj zajednici, znači kogod da je nekako predmet vašeg promatranja i ono što zapravo želite nekome omogućiti ili riješiti, da u prvom tom koraku razmislimo što njih zaista muči, koji problem stvarno imaju. Tri su nekako najbitnija razloga zašto je uopće važno na samom početku razumjeti problem koji želimo riješiti. Prva stvar je da nam je to svojevrsna podloga za nove i smislene ideje. Znači ne polazimo i ne krećemo iz nekakve točke gdje nismo upućeni u to šta drugu stranu muči, da krećemo, kako da kažem, random bacat ideje i zapravo osmišljavati stvari. Ovo je svojevrsna, nekako možemo to promatrati kao istraživanje, ali i promišljanje o tome kako se druga strana osjeća, da dobivamo jako dobru, nužnu i potrebnu podlogu za pametnije i efikasnije osmišljavanje ideja i rješenja. Druga stvar je dobivamo tuđe perspektive. Kada razmišljamo o idejama, o projektima, o rješenjima, vrlo često se nekako vodimo svojim mišljenjima, kako mi gledamo na svijet, kako mi možda rješavamo taj problem. Kad idemo sa perspektivom i kada idemo s ciljem, kada krećemo u razvoj projekta s ciljem da razumijemo drugu stranu, da se pokušamo staviti u tuđe cipele, dobivamo jako puno pogleda na svijet i na taj problem, što je zaista jako vrijedno u razvoju projekata. I treća bitna stvar je fokusiramo se na prave stvari. Kada krećemo razmišljati o nekim idejama, rješenjima, kako to nekome predstaviti, bez da smo odradili ovaj prvi korak, postoji vrlo velika šansa i to je jako veliki problem za dosta poduzetnika, startupova, ljudi koji kreću u taj možda poduzetnički ili intrapoduzetnički svijet, da znamo promašiti cijelu situaciju, da smo mi mislili jedno, a zapravo ljudi se ponašaju na skroz neki drugačiji način. Kada krećemo s ovim korakom, postoji vrlo velika šansa da ćemo gledat i raditi prave stvari. Kroz ovaj dokument, kroz zadatke koje imate na Stellar platformi, postoje određena pitanja koja vam pomažu u vašem promišljanju o problemu kojeg želite riješiti. Proći ćemo sad kroz sva ta pitanja i čisto kroz neki primjer da vam možda pomogne u razradi i rješavanju tih pitanja. Prva jako bitna stvar je naravno da krenete od razumijevanja i argumentacije i opisa problema kojeg želite riješiti. Tu je isto kao što vidite i na ovoj slici jako bitno dokući što je stvarni problem, da uđete u dubinu problema i što se krije ispod površine. Ljudi dosta često se ne znaju izraziti, dosta često nisu stvari onakve kakvima se čine, kao što je u ovoj slici po primjeru uspjeha, mi vidimo samo vrh sante leda, a zapravo sve ovo što se nalazi ispod i kada mi vidimo jako puno uspješnih primjera ljudi danas u svijetu ili u sportu, nekako nam se čini joj kako su tamo brzo došli, a zapravo propuštamo vidjeti sve one sate, dane, godine truda, rada, znoja
koje su uložili i svega što su prošli da bi došli do trenutka gdje su sada. Tako da je i nama cilj kroz ova pitanja razumjeti što stvarno muči te ljude, te naše potencijalne korisnike i koji je zaista problem imaju, a možda da ga nisu ni svjesni. U kontekstu ovih pitanja proći ćemo kroz primjer, recimo zamislimo da želite kupiti automobil, novi, vi ili vaši roditelji ili kad ljudi kreću u takvu neku aktivnost. Na izgled bi čovjek rekao da je to možda onako rješavanje putovanja, znači da dođeš od točke A do točke B. U suštini to je prijevozno sredstvo. Jel? Ali zapravo kad se malo prokopa dublje, što i kompanije koje proizvode i bave se prodajom automobila jako dobro znaju, postoji puno neki dublji razlozi i problemi koje rješavaju. Jedna stvar je da ljudi imaju manje fleksibilnosti bez automobila, pa im to pruža upravo taj mogućnost da rade neke stvari koje prije nisu mogli. Imaju manje slobode bez auta, jer ipak ne možeš planirati neke aktivnosti i neke stvari koje ti nisu recimo na dohvat ruke, ili ako moraš koristiti javni prijevoz, nije ti baš toliko zgodno. Troši se puno više vremena. Ne možeš možda ostvariti neke ciljeve koje si zadaš ili koje želiš, čisto zato jer nemaš automobil, ili opet neki ljudi, ako govorimo možda malo luksuznijim automobilima, oni koji su skuplji, to će gledati kao nekakav statusni simbol. Znači kupit će automobil da bi ih drugi percipirali možda uspješnije ili bogatije, kako god. Jel? Tako da iz te perspektive dosta važno ući u suštinu i razumjeti što to ljude stvarno muči. Kada i u kojim prilikama se neko susreće s tim problemom? U kontekstu automobila to može biti, ne znam, dobivanje posla ili prvog ili nekog kasnijeg, ako možeš si priuštiti neki skuplji automobil. Možda kod osnivanja obitelji, pa čisto više možda ti neće biti zgodno koristiti javni prijevoz ili nešto, nego će ti trebati neko prijevozno sredstvo. Možda ti trebaju neka česta putovanja, opet možda zbog posla ili neke druge prirode aktivnosti, češće moraš putovati, onda ti puno zgodnije uz pomoć automobila, ili jednostavno ljudi koji već imaju automobil ići će u ponovnu kupovinu jer im treba možda neko novo uzbuđenje ili neka nova stvar oko koje će se vrtiti fokus. Znači tu je zaista bitno u kontekstu ovog pitanja razumjeti perspektive tih korisnika, tih kupaca, kako izgleda njihovo putovanje, kao što oni točno prolaze, kako se osjećaju, o čemu razmišljaju i što zapravo rade. Znači da znamo onako točno suštinu njihovog ponašanja i kakve su to prilike u kojima se javlja taj problem. Sljedeća stvar, bitno je razumjeti zašto taj problem uopće postoji, zašto se to javlja, koje je ishodište. U kontekstu automobila to može biti nekakav užurban život, pa jednostavno ta dinamika te tjera da posegneš za tako nekim rješenjem, čisto da budeš brži, efikasniji. Javljaju se možda neke nove prilike, mogućnosti. Prije 40, 50, 60 godina nisi niti imao toliko prilika, mogućnosti, stvari koje možeš otkriti, pa ti možda automobil nije niti trebao, nisi ni percipirao da ti je to nešto korisno. Sada je skroz drugačija priča. Ako govorimo o ovom dijelu statusnog simbola i što ljudi misle o tebi, onda je to možda problem postoji i rješavaš taj problem zbog ljudske maštine koju imamo. Jel? A opet mogu biti i potrebe obitelji ili tvojih bližnjih zbog čega ti jednostavno treba i nađeš se u situaciji kada moraš kupiti taj proizvod. Tu vam može pomoći da se pitate 5 puta zašto, da stvarno iskopate najdublje moguće odgovore, da razumijete kako je problem nastao i koji su glavni uzročnici tog problema. Zašto je nekome stalo da se taj problem riješi i zašto je nekome taj problem važan su perspektive koje će nam reći kako zapravo druga strana gleda na to i da uspijemo uhvatiti zašto je to njima bitno, zašto im je stalo do toga. I zašto je taj problem koji ste vi odabrali ili vas veseli, kako drugi ljudi gledaju na njega. U kontekstu automobila to može biti zbog lagodnijeg života, čisto zato jer život postaje jednostavniji. Možeš otkrivati svijet oko sebe, lokalno, regionalno, internacionalno, možeš putovati, jednostavno
možeš i ovako, ali ovo je ipak na jedan drugačiji način. Ako govorimo opet o ovom kontekstu percepcije drugih, možda zbog važnosti mišljenja drugih, jer jednostavno tebi kao osobi možda je važno što drugi misle o tebi i kako drugi gledaju na tebe, jesi li uspješan ili uspješna, jednostavno to ti je bitno i zato ćeš možda platiti više ili kupiti neki skuplji automobil, a možda jednostavno neki ljudi žele i važno im je to zato što žele pametnije utrošiti vrijeme, iako kažem to je sad diskutabilno dokle god ne dođemo do automobila koji nas sami voze, pa onda možemo raditi hrpu drugih stvari za to vrijeme. Tu je bitno da razumijemo i pokušate se pitati koliko jako korisnik mari za taj problem. I tu je naravno jako korisno da se odaberu problemi za koje ljudi percipiraju i smatraju da su bitni. Jer što im je problem bitniji, to postoji veća šansa, veći potencijal da će im vaš projekt, vaše rješenje, vaša ideja biti bitniji. Jel? Da će biti spremniji potrošiti svoje vrijeme, novac, energiju da bi se povezali s vama. Da promatrate kakav je utjecaj problema na korisnika, jel? Kako utječe na njegov ili njen život i koju korist oni imaju od rješavanja tog problema. Kako im to mijenja ili olakšava život. I za sam kraj pokušajte se pitati i zamisliti situaciju, znači pokušajte maštati kako bi izgledao svijet i što bi se sve trebalo dogoditi da ovaj problem prestane postojati. Znači da ga uopće više nema i da je jednostavno nestao s lica zemlje. Što se sve trebalo dogoditi? Zanemarite sva ograničenja. Znači uopće nemojte gledati što vas sve ograničava u tom procesu, da imate nekakve okvire koji vas sputavaju, zanemarite sve to. Pokušajte se pitati 5 puta što ako, što kada, što bi se trebalo desiti i razmišljajte o potencijalnim scenarijima, čisto zato da to nam je jako važno za razmišljanje o nekim ekstremima potencijalnim. Jel? Znači da vidimo na koji način bi svijet mogao funkcionirati u budućnosti. U pristupu razumijevanju problema postoji nekoliko stvari što možete napraviti ukoliko želite. Prva stvar je razgovor s ljudima koji imaju taj problem i koje poznajete. Znači koji su u vašoj blizini, vaši prijatelji, poznanici, obitelj, što god, kolege iz razreda, da razgovarate s njima i pokušate razumjeti njihove perspektive. Druga stvar, da ispitate ljude koje ne poznajete, to onda se zove malo istraživanje, i po dosadašnjim iskustvima u inovacijskom inkubatoru jako puno vas je provodilo istraživanja baš u ovoj fazi, ali evo, pokušajte postaviti par pitanja ili online ili kroz Facebook ili kroz različite druge alate dati ljudima da vam kažu svoje mišljenje i svoje perspektive. Naravno, pretraživanje informacija putem interneta, sve što su već drugi istražili ili već drugi imaju nekakva saznanja, može biti jako korisno. I zadnja stvar koja je bitna za razvoj kognitivnih kapaciteta je taj misaoni eksperiment. Da zapravo uz pomoć svih ovih informacija koje ste dobili, istraživanja koje ste napravili, sve što ste dobili preko interneta i što ste saznali, da zapravo sami nekako pokušate provrtiti sve te informacije i doslovno evo, kroz misaoni eksperiment u svojoj glavi vidjeti na koji način se stvari mogu odviti i koje su nekako implikacije. Da malo dajemo vam nekakve kreativne slobode, mogućnosti, čisto da ne bude sve samo na papiru. Neki od vas ste to već i radili u prijašnjim godinama. Pokušajte dočarati ovaj problem kroz igrokaz. Znači da se definirate, da odaberete uloge, da se podijelite i da taj problem koji promatrate ili koji želite riješiti nastojite maksimalno dočarati. Znači raspišite scenarij, odigrajte stvarne situacije, pokušajte biti što realniji kako se stvari odvijaju u stvarnom svijetu, a kažem, za to su vam bitne sve ove informacije od tih ljudi, od tih korisnika, da dobijete kako to stvarno izgleda i zašto to njih muči tako kako ih muči. I pokušajte se zaista staviti u njihove cipele, da stvarno pokušate maksimalno doživjeti njihov svijet, da vidite kako oni gledaju i da jednostavno kroz njihove oči i mi, ali i svi ostali shvatimo kakav je to problem koji vi želite riješiti. Napominjem da ovaj igrokaz nije obvezna stvar,
nego čisto da ukoliko želite se dodatno angažirati i zabaviti. Znači to je cilj ovoga je zabava, druženje i da kroz neke drugačije modalitete rada opet prođete kroz ovaj zadatak i pokažete nam koji problem želite riješiti. I evo za sam kraj jedna izjava gospodina Einsteina koja samo dočarava koliko je važno razumjeti problem, razumjeti suštinu stvari koje želimo riješiti. Jer kada 55 minuta od sat vremena razmišljamo o problemu, onda će puno jednostavnije i nama i našim članovima tima, našim prijateljima biti jednostavnije i bolje promišljati o potencijalnim rješenjima. Jer kad razumijemo problem koji želimo riješiti, onda imamo sve potrebne podloge da generiramo dobre, kvalitetne, nove i smislene ideje. Toliko od mene, nadam se da vam je bilo korisno i da će vam pomoći u razradi i razvoju ovog zadatka i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!